nas juri burazer. Vratno iza nas, a? Da li ste ikada razmišljali kako bi bilo do jaja da možemo da putujemo kroz vreme i vratimo se u prošlost? Ja kad sam bio mali sam uvek razmišljao o tome. Da vidimo one stare automobile, ulice i ljude koji žive, tad nije ni bio internet. Skonto sam da vremenska mašina nije ta neka mašina koju sam zamišljao kao klinac, nego mesto. To je ostrvo u severnim Karibima gdje se spajaju Meksički zaliv i Atlantski okean. To je Kuba. Sedam sati je, budimo se i idemo da jedemo. Kubanci doručak započinju voćem, to im je kao predjelo neko. Nakon toga smo dobili parče salame, kačkavalje i jaje. Napravili sendvič i krenuli dalje. Ispred su nas čekali kabrioleti, kojima se vozimo po Havani i razgledamo grad. Automobili su baš dobro očuvani. Kažu da su majstori za popravku takvih automobila. Money work. El mundo quiere dinero. Money work. Se arregla con dinero. Money work. Si me quiero educar, dormir en algún lugar. Para trabajar, y si no hay pues emigrar. Todo money, money, todo el dinero. Solo un par de gente se lleva el botín entero. Funny, funny, pasa verdadero. Si tienen lo verde siempre llegará primero. Kada smo završili obilazak, otišli smo do nekih mestašca da jedemo nešto. Usput nailazimo na razne ljude. Bukvalno svi plešu, sviraju, prodaju nešto i puše tompuse naravno. Na cijeloj Kubi je internet baš nerazvijen. Da biste se konektovali potrebno je da kupite karticu koja vam daje 1 sat interneta i kojom se ulogujete kada se nakačite na Wi-Fi. A Wi-Fi-ovi se nalaze po nekim random parkovima. Seli smo u restoran Mojito gdje smo naručili hranu i piće, naravno koktel Mojito. Uz to pulovana svinjetina i piletina neka sa njihovim nekim slatkim krompirom. Na Kubi se ne pije voda sa česme, što je klasično za te ostrvske zemlje, ali je problem što nema ni supermarketa gde može da se kupi voda i malo se teže nalazi. Obično je u nekim sporednim ulicama otvorena kao neka tezga u zgradi gde može da se od lokalaca kupi voda. Pronašli smo mesto gde je bilo brda ljudi ispred i svi su čekali da kupe vodu. I na svakom ćošku imaju kolica sa svežim voćem, tipa banane, ananas, ljute papričice, lubenice i neke koje nikad nisam vidio u životu. Nastavljam dalje sa obilaskom grada. Počela je neka kišica da pada, ali to je okej jer je 30 stepeni. Pada kiša ili talas. Kako? Ne vidim ništa od kose. Nešto te zove. Zove te Burazer. Sad će nas juri Burazer. Vratno iza nas, a? Amigo. Dobro smo se izvukli. Ti sve vreme zove. Ja pa samo ignorišem, totalno ono navređen pao. Ja sam mislio da nisi čula. The fuck? Gdje ide ovo vrat? NASA. Koliko veliki i dobar prozor. What the fuck? Kako dobro miriše ovdje. Osmatračnica. WC. Smrti. Pičku materi. Jedno malo fotkica da uredim.
malo hvatamo kadrove Havane. Priroda pomešana sa urbanim i ogromni talasi. Ljudi tu sa strane prodaju sve i svašta, znači magneti, figurice, kutije za tompuse, sve. Sljedeća lokacija je Ernest Hemingwayova gajba. Pored Kineza koji se guraju na vratima i prozorima vidi se preluda arhitektura kuće. Od knjiga i kosturskih glava po policama pa sve do nekih malih krokodila u kupatilu. Ovi penzioneri bolest. Pustili starce, brate, na izlet. Ajde, još jedan. Ali stvarno, arhitektura kuće prelepa mi je, znači. Polako pada mrak i grad tek počinje da dobija svoj vibe. Slušao sam neke priče o Havani, Kubi i gledao razne slike i videe, ali dok se ne prođe ulicama Havane noću, znači nikad ni blizu ne može se doživjeti tako nešto. U sljedećem delu idemo u Vinjales, to je mesto gdje se prave tompusi i gledat ćemo od čega se prave, kako se rolaju i kako se puše. Zato bacite subscribe kako ne biste propustili, a mi se vidimo u sljedećem. Bogdan juri ovcu. Bogdan se zaljubio u ovcu. Njegova prva ljubav.